Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, qimmatli mekendeshler. Qutmandуу күнүңүздөр менен бүгүнкү күнүңүздөр берекелүү болсун. Бүгүнкү күнгө жекшемби. Biz бүгүн сокулуктагы канаттууларды көрсөтүп беребиз. Мындайча айтканда канаттуулардын астында иттер, күчүктөр бар. Анан өйдөсүндө канаттуулар башталат. Кандай комментарий берет? Мына күчүктөр азыр мен келе жатканда бирөө алдыман коробкасын көтөрүп чыкты. 2100 сомго эркегин алып тура албайт экен. Көрсөтүп неке ай. Не күчүк алат мына? Жок, күчүк албайм. Ana onda ekan. 2100. Kanatlılar moyaktan ıldıy kelip moyağa çeyin düşüptür. Men küçüktörдү көрсөтүп коёюн. Мына айтты моға күчүк бар экен. Таксыр эркек канча мунуңуз? Ha? Канча сурап атасыз буга? 6000 сом алабай, Жакшы. Көлөмдүү күчүк экен. Bir ramona sıra koyunç. Da pitbull. Urgaç kançık eken. Oho. O küçüktörü kançadan küçüktörü? 2000 son. Pul satılbaydı ha? Satıldı. Pul da satıldı eken. Kançasını satı verdiniz bazardan? 4 tane. 4 tane 2 kaldı. Bunlar urgaçlar kaldı mı? Bir erkek bir urgaç. Erkek bir urgaç 2000 somdan. Görüngüzler öte jakşı. Pitbull alam degenler. Так. Qanchani aldingiz? 300. 300. Гусята, да? Ага. Гусята. А утятки почем? Потом можете возьмите курицу. Почем твоя курица? 600 сыяқта 700 сомнан сатады. Ой, сен кичинекей экен да. Мына кара, ал жакта 700 сомдук тооктор алар чоң-чоң, домашний тооктор. Так. Men aytan başlayın. İndüşatı 400 da? Полтора недели. Полтора недели, 1,5 cumalık. Да, это черный принц, знаю. Черный принц. Так, утятки, гусятки ли? Не знаете, да? Вот это утятки или гусятки? 300, да, гусятки? Okumuşlar, gusятkalar 3,5 so'mdan ekan. Bu yoqda Xo'roz bozor. Uyga Xo'roz bağımız var, tovuq satadi. Seniki qancha jash Xo'roz? 650. Qancha jash Xo'roz? 1 jash, Alloh 2 jash o'xshaydi. Ha, bir narxi yil cho'jadan chiqqan. Ha, narxi yil anda 1 jash ekan, ha? 650 so'm. Buni Xo'rozlaringiz seniki? 5000 so'm. 500. Yaxshi. Ha, 500 so'mdan bu. Buni Brahmachi. Bram 700. Xo'roz bu? To'q. Ha, to'q Brahma. Pul qancha? 600. To'q qimmat bo'ladi. Brahma to'q cho'ng ekan. Başlayalım. Mana ündüktör, issiqda qiynalib жатат. Qanchadan surab otasың? Qanchadan sotib otasың? Aldinglarmi? Qanchadan aldinglar? Ha? 1000. Krugoy aldinglarmi? 1000dan. 1000. Qanchadan? Buni Xo'roz bu. 1,5. Qayoqqa olib ketasiңlar buni? Бағасыңарбы? Жақсы. 1000 сомдан алыптыр. Xo'rozlari 1,5 сомдан кетиптир. Qaz bağыңыздар үйдө охранаға арасында bir ördök турат. Mo seri qazlar qanchadan taqsiz? Moğlarçı, күрөң. Бар 1000dan ha? Kurugoy. Жақсы. Sizlerdiki qanchadan qazın? Mastek, arz Xo'roz ekan, 1000dan ekan. Утятки, гусятки же. Почем гусятки? 300 прошу. 300 сомнан. А это индюшатка почем? 250. 250. Домашние берите. Домашний hardan ekan 250'den alыңыздар. Так. Ne? Bazar bu. 250'den verin. Домашний bu. Ündük çözüler 250'den ekan. Ne o çözüler başka ekan. Ne paroda bu? Süperlik. Süperli bu. Osun направление жұмыртқа уже et bak. Жұмыртқа. Ne suşka deyim bunda çıkanda? Kaçadan bular yani? 70 somdan 150 atası. Oy. Arzan go? 70 somdan. Gete 50 ata. Sattınız mı koyunu? Sattık. Pazar, soğuk pazar kızı. Oh. Buna ördöktör.
Урдек. Утятки, да? Да. Почем? 120. Ну, хорошо. 120 сомнан екен. Ördek çöceler. Нет. YouTube. Да. Вот, один вопрос можно же? Вот этот, те, кто дома вот этот, больше курицы возьмет, там вот этот, болезнь такое больше. Они, да. Но они говорят, что если среди них утятки поставляешь, они утятки вот эту болезнь себе вызовет, а не курица. Деточка, врут. Так не будет, да? Не будет, деточка, не будет. Цыплятки, утятки курочками нельзя держать. Это на воде плавает, а курочка по земле ходит. Нельзя держать вместе. Вместе нельзя, да? Нельзя. Ну ладно. Нет. Просто я так услышал, так говорили. Нет, брешут. Это все вранье. А гусятки что? А гусятки могут с утятками, потому что они на воде тоже плавают. Понимаешь? Да. Водоплавающая. А курочка же не плавает. Да. Курочка же не плавает. Поэтому нельзя. Ни в коем случае даже не верить. Ну ладно. Эти вот ничем не болеют, а курочки сильно болеют. И цыплятки вообще надо прививать. Ну, они говорили, что если вот от курицы болеет, от утятки из себя возьмет болезнь. Неправда. Ну, ладно, спасибо. Ага, скажи, 120. Ага. У меня тоже дома больше вот от курицы есть. Нет, это простые, это Уфа. Я вот этот цыплят купил. Ага. А я хотел вот так поставить. Нет, вместе нельзя. Вместе нельзя, да? Отдельно будет? Отдельно, да. Ну ладно, спасибо. Если хочешь, отдельно держи и все. Она водицы много брызгает, а цыпленок мало пьет. Да. Да, вот. Ага. Лучше занимайся Понял. цыплятами. Ну ладно, спасибо. У меня отдельная сетка нет. Да, айтып мен уктум эле ушу тоок үндүк кармагандарға арасына өрдөктү кошуп койсо өрдөк орун өзүнө тартып алат деп айтышкан болчу. Анан ушуну эжеден сурасам жок дейт, наоборот дейт. Анда жакшы. Мен сурайын. О несушкаларды көрсөтөйүн. Бройлер несушка бул? Бройлер. Почем спрашиваю? 350. Почем? 350 сомдон. Бройлерден чоңоюп калыптыр. Сойсоңуздар болот апарып. Мынакта бөдөнө сурайынчы. Бөдөнөңүз канчадан? Бөдөнө канчадан? Bödene satıldı. Kançadan gitti? 200'den 2 bödönü. Cumhurtaya girgen mi? Cumhurtaya girip gene 2 ay oldu. Tak, sizde Brahma, Koka var eken ha? Koka çok. No Koka emas mi? Var bura. Ha, Brahma eken. Kokaga okşaşken. Kançadan hem Brahma çözeler? 250 so'm eken buna. Massuy. Gördünüzler mi? 250 Brahma çözeler. Bazarda çöze basıp kalgan. Biraz toğuk azandaptır. Nemi or seçim var. Parodalardı karmayın. Brahma, buna Brahma. Prastoylar okşaydı. Ha buna Brahma eken. Recem satsın mı olardı mı? Satoda. Şıtırat satat bu ejeler. Ündükte alıp çıkıptır. Домашний, arasında черный принцler жүретіна. Kara başak. Bunlar et bağıtında çöceler buna. Черный принц. Индаутка 130. Индаутка 130. Ocakta indautка. Ördek. Kara ördek. Eti diyetişmeyi buna. Gördünüzler mi? Cöneki ördek karağında eti jakşı olur deydi. 130 somdan eken. Kaçan bir alece? Fiyat. Пожалуйста. Söz galak tutup. Neydi? Sodan ılayırsın men jıla vereyim. Vakit söz boy. Bu çöcelerge tandağanga baş aylanatay. Öte çöce köp. Nolar gördünüzler mi? Broilerler çıkıptır. Oy. Buna biz yiyip. Kançadan aldınız bayke broilerdi? Kaçın broileri? 130. 130-120'dan eken alışılar. 120'dan alıptır. 130 de odat eken. Tak, bu taksırdın toğuklarımız kaçısı çöcesi? Toğuğun çöceleri. Brahma. Çöceleri usul bu? Kançayın bu çöceler mi? Şarım insan. Yaxşı. Çöceler dağı buna taza Brahma eken.
Burada da 150-200'den alsanızlar болады şu çöçölөрдü. Mette ündük çöçölөр менен жатат. Бул жанагы Черный принц жумуртканы коюптур. Бул жумуртка өзү, по-моему, 200 сом турса керек, 180 сом. Кымбат кыскасы жөнөкөй үндүктүн жумурткасынан. Канча бунуңуз? 250. 250 а? Бунун балдары? Ошон бала. Карай. Бирок өзү Черный принц экен, а? Жумурткасын бастырдыңыз. Атасыбы? Жакшы. Анда бул полкрафт болуп чыгыптыр. Брама тооктун жумурткалары. Канчадан эже брамалар? Три дня, да? Да, вот, посмотрите, вот. 2-3 күндүк экен. Крылья, все, видите? Им отдать конца идет. Канчадан дедиңиз сиз? 250. Все возьмите. Баарын алсаңыздар арзандатам дейт. Чөжөнү көрдүңүздөрбү? Кыскасы келесиздер, вариант көп. Сата албай калып, арзан сата тургандар да көп. Ар кандай. Уверена десеңиздер, мына чоңдор бар экен. Мына алып атат. Канчадан берип атат эже буларды? 170. 170 сомдон берип атат экен. О, тооктор 700 сомдон деп атат, 680ден чекеден тындап алып кетет. Жанагы кымбатыраак тооктор. Мен айланып берем. Үзе торпоктор жака келип калдым. Мына ушундай болуп атыптыр базар туугандар. Мен эми видеону жыйынтпасам болчу да экен. Мен эми жаш торпокторду, уйларды, букаларды көрсөтөйүн. Назар салып карап туруңуздар. Мен чекип өтөйүн. Бул жерде светлый брамалар турат. Брама коха байка бул. Брама, золотистый брамалар. Канчадан? Канчадан кетти? 700ден берип бердиңизби? 700ден берип бериптир мына ушуларды. Мо короз калды. Корозуңуз канчада атат? 700. Короз апарып сойсо эле жакшы экен да, караңыздар, семиз экен короз. Анда жакшы, саламатта калыңыздар туугандар. Биздин видеого класс комментарий калтырыңыздар. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе биз жыйынтыктадык, канаттууларды көрсөтөбүз.